Nani mangkin gegaine ring desa sedurung megai pedang. Halo semeton, Om Swastiastu, Sapuna Pigadre, Astungkare sami sehat lan rahayu nggih. Niki gegaen tiange sedurung megai malam. Nah, sedurung megai tiang nyampat malu ring natahe jak sanggai semeton. Apang kedas jak lung jingakin. Nah, usan punike tiang mandus jak ngubah baju. Kini anteng tiange mani ngelah kurenan jak tinggal nerima beres subuh kurenane. Natah jak baju subuh kedas. Masud nike tiang miskin keran bedek jak melengis mi. Pangsing mubu si pahawake. Jejin pingsan malu pasien yang ngadek bonawak tiangi. Len subuh bagus jak mi. Tiang mau bakti kesanggah. Ngaturang sukseme sampun icenine hidup kati mangkin sareng ide sang yang widiwase. Dan lali masih tiang nunas restu sareng pekak jak nini kel mejalan megai apang lancar jak mesari pegayan tiangi. Yening dalam ajaran agama Hindu, gegayan sane laksana yang tiang sampun masuk dalam konsep trihita karana. Ieu punike 1. Pariangan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan. 2. Pawongan, yaitu hubungan harmonis dengan sesama manusia. 3. Pelemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam atau lingkungan. G. Amunike malu tiang nyatu, lakar menjalan megai malu tiang. Dumugi sami sehat ge, pangten inceg tiang petang neuyak pasien. Rahayu rahajeng sane layu dadi kenceng. Om Santi 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 Om.